Oh Maya, quem cá Jesus ikutku dadak sengku ingkang nuti daluyong ketpumiksa diak adanak ditadenang amasi katiari kunjus maya kengka pudno aju. Amin tôi biar iawatku kita iman pemati ke ayah nuti daluyon ketpumiksa dia kadanak ditadenang amasi katiari kunjus mayak kengka pudno aju. Nuti daluyon ketpumiksa dia kadanak ditadenang amasi katiari kunjus mayak kengka pudno aju. Amin tôi biar iawatku dita iman pemati ke ayah nuti daluyon ketpumiksa dia kadanak ditadenang
pudno aju nupi daloyon ket pumiksa dia kedana ditadinam amasikati yari kenjus maya kengka pudnu ajus maya kengka pudnu ajus. Kunyan na nagpintas day di lugaran na panag, lugaran na kaskas daaw a syudad. Sakbay nga nakagtengak kidiyad da simabat nga ranyang, nga isuti sinursurot ko alawag. Tapnon makita ti pagnaat wen pudno anang maya adua kita ti makaparagsak ken dagiti tumatayag niliwliwad akong bayat iti panagna kinankantanda. Umilgilap nga balituk pageses manday tuy puso, gandat day tuy nakemket na dalus. Kas may sang karneros sabsap sapul na lang tungaruot, pinsapulan natay nadalus nga ubod. Kasat pa nagserbi kenya po Diyos wen pudno anang maya adua kita ti makaparagsak ken dagiti tumatayag niliwliwad akong bayat iti panagnak kinankantanda. Wen pudno anang maya adua kita ti makaparagsak ken dagiti tumatayag niliwliwad akong bayat iti panagnak kinankantanda. Kinankantanda. Gapu iti kinalukluko inuy uyaw ko ti Dios Apo. Unag nga wantiam muna nang parswaan na iti mula. Tano kita jay karabasa nagdagkel ti buwan.
na ngamno kitam tipon na anyan ti kabasit na tinalayaw ko iti mangga nagbasit ti bunga na ngamno kitam tipon na sobrat kinadakil na kamali ti Dios Apo nang parswaan na iti mulan dapat kumaday karabasa isut inbong ati mangga jay mangga kumatbungan ti karabasa ada maysa nga malim ada agday puunti mangga natinag day bunga na tuy ulok sinentro na nasilawan panunod ko nakita tilaing ti Apo dagus nga nagbabawiya di uyaw nga inbagbaga wen pudno gayam ni Apo Dios ti kalaingan tanu kumaday karabasa isut inbong ati mangga sigurado tuy ulok binurak na narigat gayam numaminsan ti tao nga pilosopo kaputi kinalaing mo babawi maudin to ni Apo Dios di mapagtalkan isu kumat pagkamangan uray ada ti basul mo ay